Sakawai pat kakot kubor pareng kabal ai kerteng de Megalayan kan sami pertei nadu ka arpui terik enta ukalan kot arajar arpuar. Habapan benai kane na kaliang editor in chief Udipan Karoy ulong bakathong jong kane kakot kubor kabatamai kalong man syakri kapajba akarukom kabakampaka lakalong kabade bagi isu kakoi kakia baru akai ukami jam. Ulong baki kwa wan play jemuru alor kijing kibade bagi samla hakane kaju kabamenta baru kidu kisuk kapuli putih kayo kakot bat kiwe. Jitu jong ni jong ni ban ni nel management kalong ban sekri pai ba maki problem ji klan kopor. Min fai lon kumui min fai lon jing ada kumui ni demand ke university ni demand ka du ki road man tak lami unemployment problem kami ska health problem tingi semua ba gini ki hoi ki pepa go gile tingi semua bangil ni ban contribute lem nam tak jing ha university ki cai merio tingi ai ketik dem khalian ru kon kabar bar ko jinong sinong jing khalian gibun ki tribe ni po jelani ba kitu lah wana bar ko syam gan ni ke jelam khalian di padan pasal hi ko mangili shwei ru ki biang ni ki problem ding the same problem that human race face they may differ little from here to there thì cái những gì kalau man sekali khamtam ye ka ginong puli ka ri ka jang rio hakal yang ka health ka economic problem unemployment problem education mat kan nikal yang ka tourism development kum tatar tinggi persangat bala man le nikal yang tilada ngin mi ka arfuitrik la shisngi fa sisu ni atar ka office ni kan de yamantan ding tepo Hati po yung jong GMC markup jong ka St. Peter School hading sekolah. Te feel free. Tim semua lai lu ben clean ngi nomor ngi don po satu ngi kli. Song itu ngi kli. Teng semua de ben clean pada kaya aja pada. Mabling yon itu non te o manu adong mah. Man te. Nama kata-kata ngi semua. Ko kali men ngomong pin siang don sekolah kadu hajar. Man ta approaching 40 lakh. Min suasar selong Kisim elektrik nak population selong 25,000 kisim elektrik long 4,000 families. Mentah consumption bejur, demand bejur, yang keren minum minim pas matrik diberi one khot nayeng menteri nak sungai one khot menteri. LD club menteri, UD club. Mentah bokli pas mesti buat kamu mio. Ngalong member selong commerce college selong college. Kalau kakam nih kai ki department have screen kawi ka post assistant professor apply ya ars pangot ni kontan ni kata fi saya ingin lek na jungi kan yang kadang misngo kum gi ba wi rong ba mangin contribute ya ka statement ka siulam kum bangim cha nang red ki lam ti ba he mentang la kami gini mun ai no dalam society men syong yang dengan society